Croeso mawr iawn ôl i chi yma i Pencampwriaeth yr heffrod godro. A mae'n poethi yma yn llythrennol. Mae'r haul yn gwenu arno ni a mae'r beirniad yn cael hwysad wedyn ni, sef Mr Richard Saxby o dde Sir Efrog. Ydych chi'n gwybod chydig bach am y gŵr bonheddig yma, Helen? Wel, mae'n adnabyddus iawn yn yr ring ar ddangos jerseys. Bod hefyd wedi bod yn beirniadu ers blynydde hefyd. Ond bydde fe heddi yn edrych am rhywbeth bydde fe moyn mynd gatre dim ot pa bryd. Siwr bod. Mae'n gwneud stwff ddo, so bydd e'n feddwl gadarn yn ei farn o beth mae'n chwilio am heddi. Ac un peth wy'n lwco, mae wedi bod yn reit hands-on i ddefnyddio term Saesneg. Mae wedi bod yn gafel, yn codi'r gynffon, yn cyffwrdd ar y gwartheg. Mae hwnna mor bwysig yn dweud. Ydy mae yn anffodus erbyn heddi. Mae rhai o'r beirniad yn ôl gofynion y rhif, falle ddim yn cymaint o hands-on, falle beirniad newydd, ond mae wedi bod yn drylio'r trwyddo'r 5 a rhoi cyfle i'r 5 yn ôl. A mae'n bwysig nodi nawr bod y heffrod yma wedi cael ei dewis o'i dosbarthiadau ddoi gan y beirniad ddoi ddod fan hyn nawr, Charles. Do, so bob un anerfyn wedi ennill ei categori, ei fryd ei hunan. So fan hyn, gyda chaf bwynt rili bod nhw'n cystadlu yn erbyn y brydiau gwahanol. Pwy sydd wedi dal dylygad i te, Charles? Wel, yn fy marn i, meddwl mae rhywun Leisir, Holstein, ond hefyd fi'n licio y aner fach na y jersey, mae'n lot o cybwysau di, so... Wel, dwi'n mynd i rhoi ynghardiau ar y bwrdd. Dwi ddim yn ddyn sydd am honni mod i'n arbenigwr ar wartheg odro, ond dwi yn lwco'r Ayrshire, mae rhai gweud. Mae rhai fi cytuno gyda fi, mae'n arbennig yn y ringwr yma, ac mae wedi dangos ei hunan i ffwrdd, a na beth sy'n goffo cael ei wneud. Chi moyn tynnu sylw o'r beth. Wel, dewch chi'n dyweli am eiliad i wrando ar sylwadau'r beirniad felly, Mr Richard Saxby, a'r penderfyniad ar y ffordd. I knew when I came down here I'd be blown away by the quality that you guys always bring to this show, and this class is something else. Some of the best heifers I've ever had to judge. The breeders, the owners, the fitters, the showmen all ought to be congratulated. For 5 very young heifers to come out looking like they do is a credit to you, and I'm very proud to share the ring with you. It's very, very close. We're all going to have our different reasons, but I'm the man in the middle today, and that's my decision. So I'd like a bit of atmosphere around the ring, so if everybody could just start clapping and build the atmosphere up, please, because these animals deserve it. Thank you. Le mae'n mynd, trwchwch ar hyn am sioe. Mae'r beirniad yma wrth i fod Richard Saxby wedi anerch y dorf. Mae e'n chwarae fo'n i gyd. Dyma beth i ni moyn y drama yma, i ni moyn y sioe. Mae'n mynd i'r Ayrshire! A le mae'n gilwa bod yn mynd? Idreg i bi, Geredigion. A fan y teg iddo fe. Wel, ardderchog, yr Ayrshire wedi mynd â hi, Charles. Ie, fi mod, o'n i'n meddwl oedd yn agos rhwng o ddwyna, ond nath y beirniad chwarae gyda ni am fach, ond na, llawn heiddi y wobr gyntaf yna. Tipyn o gymeriad, tipyn o showman. A dyna beth ni moyn, i ni mewn sioe, ni eisiau sioe. Ydy, a fi'n gwybod bod wedi bod yn ring ei hunan, ac yn moyn beirniad wneud so mae'n dangos beth mae beirniad yn moyn wneud. A mor gret i weld pawb o gwmpas y cylch yma yn clapio i dwylo ac yn adeiladu'r awyrgylch yn cael y ddrama yma, a fe wedyn yn mynd rhwng y brydiau. Ond neb yn siŵr iawn, ble oedd yn mynd? Ond ni'n meddwl am hynna, bod ni'n mynd am y Brown Swiss, ond na ddoth e nôl a mynd am yr Ayrshire. A mae'n werth i gweld Blaise Tomlinson, dwi'n meddwl, sydd â hon. Ie. A llongychiadau mowr iawn iddyn nhw. Ac wrth gwrs, i'r teulu Wilson o Drygibi yn ennill y gil wobr fan hyn nawr, ardderchog. Wel, dwi allan o wynt ar hwn yna. Fi'n modd fa'r teg nath cynnwys pawb yn sydd ma'n y sioe bron. Do, oedd pawb yn rhan o'r cynnwrf. A mwy o gynnwrf fydd ar y ffordd nawr yn y man wrth i ni edrych a symud yn sylw tuag at y brif
Pencampwriaeth i'r buwchod godro. Fydd rhain yn buwchod hi nawr yn byddan nhw Helen yn y bryd Pencampwriaeth. Buwchod sydd wedi lloia 2, 3, 4 gwaith, felly? Ie. Felly mae honno yn mynd i fod yn gyffroes dros ben. Charles, fi'n gobeithio byddi di'n gallu aros da fi ar gyfer honno? Ie, mae'n iawn, ie. A tyda hefyd, Helen. Diolch yn fawr iawn i chi am eich arbenigedd. Gwych. Well, llongorchiadau, congratulations to you as a family. Thank you. I believe you're the Blaze daughter, I'm yes? Blaze's daughter, yeah. Evie, yeah. What a feeling. Yeah, amazing feeling. It is our family farm. This is one of my own prefix as well, and it's nice to be able to have an Ayrshire winning as well. It's not often that you get to see the Ayrshire's dominate the interbreeds, but it's really nice to see them. She's a tremendous heifer, I have to say. She really did catch the eye when she walked in. And who may I say you are? Rebecca. And you're a fitter, I believe. Wow, just lead the cows for Evie. Yeah, and do a she's cracking done all the job work with them as well. She's done all the work as well, so deserves to lead them as well. Well, you're very supportive to the Royal Welsh, and it's great to have you here again, and it's all worthwhile, isn't it? Yeah, thank you very much. Congratulations to you as a family. Thank Gwych you. iawn, da iawn. Thank you. And I believe you've got a connection with Ceredigion, have you? Yes, my boyfriend's got reserve. I hope that's not your boyfriend, because I know his wife. And the judge, Mr. Richard Saxby. How do you do? I've got to say, what a great show. Yes, it is unbelievable. Yeah, You were tremendous. Oh, thank you. Did you enjoy it? Oh, thoroughly. Yes, I knew I'd enjoy it today. Yeah, I hope so. Yeah. Why this one? She just ticks all my boxes. I'm very fussy as a judge and as a heifer. Yeah, she's very balanced and just shows great promise for the future. Yeah. It was great seeing you at work. I hope now you'll do the same in the main I championship. hope with so. the Yeah, I've got a little something else lined up. Get the crowd going. I can't wait. Okay. Diolch yn fawr iawn. Well done. Thank you. Congratulations. Llongorchiadau. Diolch i chi. Thank you very much.